Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Tuwakatano matuko 15 mwai wa 12 na mwaka wa 2023 na ukethana na uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo ngutandi otondo tukumbanisye mesani yitu ya Mauvoo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti na nithi wanditetheanisya na Sharon Ndinda ulogu kweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko ni saa omwe na nusu cia weyo Mauvoo tondo tukumbanisye kwa kuvenita u ala tukumbanisye ni vamwe na Musumbi William Ruto easya matambia makuthesya ngalama ya mikali leno masyaite matunda. Enende MUENI kukulia silikali kuthukuma kuikithia ni vethi wana waliuku maunduni alama mekumbilite. Bishop wa Katoliki Diocese ya Kitui kukula silikali nene na sia county kusovya iao kusiania enende na misio. Na silikali nene na sia metiyuko kukulwa siake nomba sia siethio kwa ilia ukwati. Vilingi wa Mauvoo. Mauvoo kwa uliku. Musumbi William Ruto ni waelesya kana matambia makuthesya ngalama ya mikalileni maende kusia matunda aine na kavindani kala kuvungwa waki wa mutambo wa ngali ya mwaki kuya ngongu. Ruto aweta kana ni kumana na aimi kwithi wa manengi we fertilizer watho wa munini wa kutumia miundani yo ulo utumite ngetha yithi wa yimbingi na kuthesya matho wa maliu ayelesya kana iseso ya waki wa nomba cia tho wa munini ni kuete wia kuya muika aingi ala matena mawia. Josephine Koke no tumbanisya livoti. President William Ruto easya serikali yake niendeye kuthesya ngalama ya mikalile va Kenya na kithito chayo yunikiendeye kusia matunda vala ukwasya ivinda ikuvye yukite maundu nimekwaila view. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tutafute namna ya kushusha gharama ya unga. Wakati tulikuwa tunafanya campaign hapa unga ilikuwa 240 230. Si namna hiyo? Rais wetu, sisi tunakupongeza kwa yale ambayo umeweza kuyatenda chini kama 1 year tangu uchukue hatamu ya uongozi wa nchi hii. Tuliingia katika hii serikali kukiwa na matatizo mengi na tunashukuru Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo, amekupatia maarifa. Uchumi wetu umeanza kuonesha dalili ya kurudi kwa laini. Ainene ya kuya Ngong kauntini ya Kajiado ivindani ya kuvingwa waki wa mutambo wa leli wa Riruta Ngong Kajiado. Ruto easya kwisila kunenganwe kwa mbolea ya tho wa munini ni vethi twena wongeleku wa kusiaithia leu kila kietete kutheya kwa matho wa maleu va Kenya. Na niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia wakulima. Tukateremsha bei ya mbolea kutoka 7,000 saa hii ni 2,500. Wakulima wameenda shambani wametuzalishia chakula. Sasa tumeanza kuona bei ya chakula inateremuka. Nimepanga tena mwaka huu tumeongeza ile msaada tutapatia wakulima. Tutafanya maradufu ndio wakulima wazidi na kutuzalishia chakula. Tumeweka pesa ingine katika mambo ya irrigation. Tumeweka pesa ingine kusupport wakulima katika kununua mbegu, kununua mbolea. Because njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunazidisha kilimo. Na ndio niliwaambia ndugu zetu wa upinzani, hakuna haja ya kuweka sufuria kwa kichwa.
Hata ukiweka sufuria kwa kitu ya miaka ngapi, bei ya unga haiwezi kuteremka mpaka tuende shambani tuzalishe. Oingi Ruto ni wathingilila kana muvango wa nyumba siatho wa munini ni wetete mawia kwa muika aingi alamatai na mawia kitumini ki kuendeya kuola ngalama ya mikalile. Tatizo kubwa tuko nayo Kenya, changamoto kubwa ni ukosefu wa kazi. Vijana wako wengi wamemaliza shule, lakini matatizo ni ajira. Ni kweli ama si kweli? Ndio tumesema na ajira haiwezi kupatikana kiholela, lazima ipangwe vile ajira itapatikana. Na ndio nimeweka mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing saa hizi nikiongea na nyinyi, kwa ile sites tunaendelea nazo Kenya, tuko na vijana 1120 wanafanya kazi. Di ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Josephine Koki. Midhana kauta itina wa President William Ruto kumya uneni wake yulu wa ukwati wanthi uthukumi kati wa maundu angi UNN thini makule silikali kuthukuma na kithito kuikithia ni vethi wana muvinduku thini wa amwe ma maundu mevata alama mekumbilite. Amwe ma NN mainene na andiki ma Mauvoo kauntini ya Makueni ni maweta silikali taikuite vinda ya sakuwete waliuku thini wa maundu alama koneti NN tangalama ya mikalile uandikani uiti malelo na maundu ma uimi. Kennedy Mulinge nutumbanisi elivoti. Mainena matonguni spika munene wa mbunge cia MUENI kauntini ya Makueni mutukumo nawe nendiane mawetambe wa mwaka umwe wa President William Ruto kuoso televa wa nthi ya Kenya. Serikali ya Kenya kwanza inamba kuthinikia kwambata kwa ngalama mikalile vama ile ana uneni wake wa mithame vuthu mevitua kana uchumi wa nthi ya Kenya uende na kuosea. No kuhakikishia ithe kana ndini jethio. Na ndini endianu na sovisha kama rais endianu na sovisha economy yande. Niki tuende na kuwa tuende na obinewa niki maisha maende na kwemea mwenende ithe nituile na nitushaishe ingawa ni mwako mukumilila rais wa minotu kana wambe yone na yolo wambe yawe lakini kindu kila kina thina nikana minister waku wa finance rais enena una kueneno ayacha pena thina wa misala na thina wa misala eno pe utweka nikana pe manager kana paina mbesa yu kuko bikia bubu uyoza serikali Kenya yaina ndeni ya 8.5 na OU ni 10.8 trillion ile president wetu ya wende nokopa na wetu anwende no minandeni kwa ube bandu ute ututabia nezo gethia netoku malo enenthi ala mavinda maingi mekwata cia kunyitheta umo wale wivindani atha na maiweta kuthea kwa ngalama mbolea tiondo munene kumana na mathoa ma mota kwitha maende na kumavinea ngaliko ni agriculture nitukuona na twete fertilizer na watu kani wateja lakini pena changamoto mbingi nundu pe mama pe ni wailite ni pe kwendeka mauta ni pe kwendeka andu maleba na sindu mbingi kwou tuineza kuona undu serikali kwati onena mwene ndindaneza kwiwa aikwati wa kiwango kila kipo vama enda serikali kuvendwa mutindo wayo wa kuthinikia mathina ala maende na kumekumbila thina mukuli wa mweka kukosa mawi ya maendo thinikio kwa metukindo vatoneka vama ivye thekoneni wa President Ruto wa kuwatata kumanthia mwika ama uyanthisi anza vandu vake maenda serikali kuikithia maithuilo kwa makweka biasala vanthi ya Kenya ni mailani kana kunenga ivuso kwa atanithia kuambisha mabiasala na kuandika mwika kumanthia youth wea ni kuthi kwaka mwako kumanthia youth wea ni umea maume ba mathi Saudi Arabia wethio mamanthia wea kuola serikali la yina woni yulwa mwene nthi yuka ikatwika ni asovya makambune netiete manifestas matwika ni moka matwika ni maka ku nikenda andu mathukume bau makendiyo twende na kuona ndi yende na kwambata na watwika ni weka chindu isu rais tukaungama na kuda tukaukata toka ku ground ti kuona mawea kwa mwana kwa chau mawea ngirika kwa thamagwe wa ma online na andu ingi kunge kwe reserve kwe stima kwe chau I love mone na yulo online neto zenga ndo ngwa kwe stima kwe chau ku mawea arbandi mwana mawea apingwe makambuni maingi na kwenda kwe kusio kila kingi age makambuni pande no yitu ege kutwa nza kuti kumanda mawea na kwethia kwe kusio na nito kuona na cheni chotonia kuthimbe ndi kwa oyu pene mena ini baina ila openness baina transparency Delivoti ya Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni nyenita wa Ken Mulinge.
Bishop wa makanisa makatoliki Diocese ya Kitui Joseph Mwongela ni wakule silikali nene na ilasi ya kaunti kavindani kambua yende na kuwa kuthinikia ikililo siambusi kana bridge kwa mituki kusia ene na misio ila yende na ukuse wa kumambua yambe sia kuwa. Mwongela aine na andiki Mauvoo ni wathingilila vata wa watho ula silikali nene ya nenganie yulu kwa kiao cha usi wa enziu ula wi mwingi ni waile kuyaniwa na kuthinikiwa kwa mituki ni kana kutangia ene na muisio wa usi usu. Onesmus Chalo nutumbani isi elivoti. Bishop wa makanisa makatoliki wa kaunti ya Kitui Joseph Mwongela ni wakule serikali kuthinikia sia ila siyeto sia mwisi kwe ene kavindani kalama kuinga bosi. Aina na andiki Mauvoo Mwongela ni wawetakana kiao cha usi wa enziu kila kikuya mwingi kithito mwisi kwe ene ona kwithia serikali nene athania kwa kiao kiu miaka ile mivitu inde mbikia vaune mwisi kwe ene yenda serikali thinikia kiao kiu kwa metoki. Mito yetu haina daraja. Kwa hivyo watu tunjizuie wakati nafuka mito wakazo na mvua ikirudi. Naomba serikali ili tuweze kuwa na daraja za kutosha. Angalau watu wanaweza kufuka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mto Enziu kwa sasa ni miaka kadhaa imepita na miaka yote imekuwa ikisomba watu, ikitatiza mambo ya matembezi. Tunaomba ili serikali vile waliahidi waweze kutimiza hayo. Tunaona maendeleo mahali kwingine, tunataka mto wa Enziu watu wanaweza kufuka. Na sio Enziu tu, mito mingine hata ile inahitaji drifts, tuwe kuna mahali watu wanaenda kufuka kutoka sehemu moja hadi kwenda sehemu ile nyingine. Barabara zimeharibika, ile pesa kidogo iliyoko isaidie, kwa sababu tunasema ni afadhali kuprevent kuliko cure. Tukiacha zinaharibika sana itakuwa inatatiza katika maendeleo yetu ili tuweze kuwa tunasonga mbele. Ingine wakule na mo NND kuesubia na mbose evindani ikwe na mbua wala kusito siko sia NND kukuwa ni kivu cha mbuse kautavale mbetani ya ukamba. Tunjizuie wakati nafuka mito wakazo na mvua ikirudi. Tunjaribu sisi wenyewe kuhusika katika kujipatia maji mazuri, kununua tanki, kusaidia mtu mwenye ambaye hana maji ya kupata tanki hata kama ni ya lita 1300, 400, 500 inakuwa inasaidia ili tuweze kuweka conservation ya maji, kupanda miti tumepanda tuweze kujiendeleza. Ona wiyovo Mwongela no amenda NND kwethwa na muwe vindani ya masiku kumate kwilicha maundoni makululuti cha Mauvoo na mwasime kulo kusuvia manywe vindani ima vingite maskulu mekedi cha maundoni alama tonya kuikia une wa mwisioni munene. Lakini mambo ya amani inahitajika. Wakati wa sikukuu si wakati kujiingiza kwenye maofu ili tuweze kufuruga amani. Wakati wa kusherekea utakuta watu wengine wanapigana, wamelewa chakari, familia wameungana kwa nyumbani, wameanza kuleta fujo, inakuwa hatuwezi kufurahia hiyo amani ya Krismasi. Kwa tukingojea tuwe ni watu wa amani, tuonyeshe upendo wa kweli, tujikinge na yale maofu na tusiachie watu wengine wafurahie na sisi wale ambao tumesumbuka tukingojea hatuna hiyo furaha. Didi vote Vilingi Mauvoo Mtongo TV kuma kaunti ya Kitui. Nita Onesmus Chalo. Mungamai wa kimanisio cha African Servant Leadership kana aslid Dr. Peter Mulinge ni waweta kana vena vata ndongo isa kanisa na dhukumi alama dhukuma NND mevyani ya kisilikali na NND kulika kisomoni kila kikona sia utongoi. Peter anene ya chathene takwe kiwangovia kwa amani wa kimanisio niki aiweta kana madhina alama ende na kuikumbila ndi ino kuivo kwa ambata kwa alama ya mikalile kuodhode wani muno ni utongoi mudhuku na kuitha ndongo ite na umani na kikio changai. Chalo nukutuelezea. Akinena na kisese kiti na wachathi cha kwikwanguvia kwa maniwa alani ndongo isia kanisa alimu athukumi kuma mivya ikivathukanyo yivo ya serikali na ya kimbene chathi kila chatoiwe kiwanzani cha Aslid va musini wa wote. Dr. Ken Mulinge ni waweta kanathi na ula wende na kwikumbila nthi ya Kenya umanitwe na utongo yote mwailu. Nundu itu isi thina mwingi ulaiwo mondhusu ni uvo wa utongoi. Thina ula wimthi thito mondhusu tekati na ndongoi ila ithukuma andu kana ila kwa kisungu cietwa servant leaders mathina atwi namo Kenya tuyithwa twi namo ila tukaumia utongo uyu wa kwiyenda no guo nthi thitu ikaendea kou aslidi woni munene wa aslidi ni kutrain andu ni kana wisethia leaders ila twamina kutrain pastor politician MCA ona ena CEO nthe mundu amina kutrainiwa atumutrainia tukamutabia kana weni ndongo indhu ndhukumi.
kitumine kiu ni wenda ndongo isia makanisa athukumi ma serikali na ndongo ingi sikivathukanywa kuseuvya mwana wa kuongelwa mani yulu wotongoi na ula muno muno ukonya mwene nthi na kwithiwa na kikio kwa Ngai kenda kuthukuma mwene nthi kwa nzila ya ilite. Ngolu itunene muno vyu ni correct the kind of a leadership ila tuona leader unyenyasandu leadership ya kuyenda leadership ite ya kutethia mwananchi. Umundu situ an graduate ya and 210 asuonde ni ma church leaders, community leaders, businessmen, lawyers. Akitini ya kwambata kwa ngalama ya mekalile ni wenda ndongo isikuwe na kulilikana enendi alama masakuiye. Na nundu yutekati na good leaders. The cost of living here ndo leader ni kalande akakulia okweli nyenge yangibona andu ala ndongo ise nimeubona. Ilangu kila na yu atero kuthima tayukutuke twaze yupe ye amauta yongeleke tu. Mundu ulo kuthina muno ni mwene nthi. Nundu mundu yu withila ni inene eikiwa mauta ni serikali eikiwa mauta ni organization ilo kuthukuma laki wende kuiwa war kana nde kuila pitch mundula okuiva mauta lita umwe nundu we ndaithiawa akita akuiviwa mpai mundu wa kumuivia kou ila tukakwata leader ula ukumind welfare ya mwene nthi itu no weka sewa kimanisyo kichethwa na maniwa maana ile ne 10 na ala meki wangu via kwa kwitha masomete na kutwika ndongoi. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi ula withitwe mawona nioni matandithia anini kumanthi ila silembetani ya umiloni wa sua kuyanthia Burundi ni waelesi ata serikali ya Masako nimeutethesia atandithia anini kwa kuikithia maina kwa tawasio kwisila angangania maundu ma utandithia. Mwangangi aine na itina wa kukusia chathi cha kuvinga mawona niyo ni waelesi kanani mauvundisia atandithia anini yulu wa kuongela lato wa sindusioni kana kuikithia nisietikilwa sokoni siandhi sianza. Daniel Mwongela nutumba nisieli voti. Munini wa gavana kauntini ya Masako ndani na ivindane ya kuvinga maono ni wasu mandhila silembetani ya Afrika ya umilono wasua na lamethi tomataiwe nthi ya Burundi ni waelesekana avena vata watandithia lani ni kana SMEs kuvundiwa yulu wa kuongela ngalatu wa sindusyo nikienda kwitha itona kwitikilika nthini wa masoko manthi sianza. Livotisi yake Daniel Mwongela niyo kwithu itu twanthini wa thiumo witu wa mbeni tusiokethetie ndukathi vasa. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako mananthini wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini joo kidogo twende Yo bundi aja wotwikia. You apart from passing where you know and rangi still ndo nangi. Mena sindungi na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabisa sindusia nyumba kana interior deco keke baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbadi before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva Mutongoi TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba.
no withukisya Mutongo FM. Wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bandos ni nivyo. Lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM, ngwataneo ya Mukamba. Taiwe nyene tawa Veronica Siombua no wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo akwikia mutungi ne kwiri wa skiza tune yaku ni movea. Nitwacokethia na nina uthota atandithia anini ni mathuthua maikithie ni meyandikithia na ngwatanio cia kuungamia maundu mautandithia ta Chamber of Commerce no kana methia weme amanithie nesajile kuumila miana ya kuthanthanja mabiasala mova Kenya undu umwe na nthi cia nza kwisila mawonanio ni kana expos. Aingi matandithia anini kuma Ukamba ala meyandikithitie na ngwatanio ii na ala mekonisie na mawonanio mautandithia manthi cia Afrika yumiloni wasua ala mathelatu umunthi kuya musini wa Bujumbura Burundi mewe tavena vina muno kwa atandithia anini kuunika na mawonanio ethi wa mayiyandikithitie ngwatanione isi ya kuungamia atandithia isione ila mathukumia. Benjamin Mwaka no tumbanisia ili voti. Thino wa muthenya wa muthia kwinea chuma kiima cha mawonanio ma atandithia anini MSMEs ala mevatisitwe jua kali kana nguvu kazi. Atandithia kuma kaunti ya Masaku ni mathuthio mekonye na ngwatanio cia kuungamia atandithia masokoni mataunini kana kaunti ni tanzia mwe ya kwikala me amanithie na Mauvoo mavata mabiasara ila matwaisye maiki wa manani no kana kuunika na miana ya kutandithia miyoyo nthino wa mawonanio ama utandithia manthi cia Afrika milono asua EAC ila mavikia kumila ningu thuthia ana biashara onthe ma Masako maweze visit kana kutembelea maofisi ma biashara Masako kana njia isi ya uthi ku exhibit biashara sio makwate kwendo mena information ya uthi kundu na kundu na kongamano no ya East Africa ikika ila yemo kwa mwaka, that is December, na next year probably kendo hii Kenya kumwe nithuthia na biashara inge moke kwa wingi. Atandithia aingi halame ina maema kutamiyo kwa aeni kuma ndikothokanyo cia EAC ni makathia maonanyo ama miongoni na tatu mautandithia uno vala maweta sindu iseuvitwe na utuika yani jua kali kuma nthi ya Kenya siena soko nzio muno. Kama wa Kenya tumefanya vizuri sana kwa maonyesho ambayo yamekuwa hapa mjini Bujumbura Burundi. Tangu tuingia mahali hapa tumeuza vitu vyetu sana, kila nchi ikuwa na siku yao. Wameshia kuja kwa stand yetu na wakaona vitu ambavyo tunatengeneza, na kwa kweli wamenunua hata vitu mingi kutoka kwetu. Tuambie miyola twatetera kwa inate maonanyo ni kindu kimwe cha bata muno kwa alama tunaenda na miyola ukaonania kuni uka na mahitaji ndawajina demand kwa ndo alange metonaenda maisienda. Mwandu Sara Motesya ulokuna biasala wa kutuma sindu na bids no akathia wonanyo ateo akulia vethwe na mivango misu ya kwikia maema maingi na kwitene no kana kusia tanithia marisila ngalama mbinge kwithi attend ite kuo matavangite tent tukekala mithenya tetatu tutesa kwikondo na hiyo mithenya siwikalite itatu ina witha mbesa ila wina ciokethia maundu tima seo lakini tuivoya next year na miaka isinge yukite tuivika kula twendete tukethia matendi mavangiwe kila kindu ki sawa na ono uyo vokulyo no umwe kwa ngwatanio ya the East Africa milono asua
ikithie ila vaumila monanywa ni mekiwa mataonini ala mena andu ingi na matona kuvikika ni ene thingi. Na tuivoya EAC inambe na kutu service ya soko tai na next year mato improve na kutongelela tents mbingi na ground onzeo vala tutonote ya sindu sito sitekwa nangika na vandu vena ando ingi. Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Serikali ya kati ya undumwe na ila cia mitiuko ni cia kulo cia kenyumba cia mawona ni mama undu makonete sithio cultural centers no kana kuikithia kana uchumi ni wokilwa kwisela kithioni na muno ile mbetani ya ukamba ni ukulwa wa MUENI ene ivila mamba miongweli na ile cia ukamba alama ikomanite musini wa mwingi valame weta kithio cha mukamba takithi twekitili na itina muno oto ni makulia ndongo cia kiuteti vikiena ukwatamba maundu makonete kithio no kenda kutwamba nambe Lina Musangi no kutuelezea. Nena itina wa SSOI na ila ya itava mandongo isi ambayo miongoli na iliva kaunti na kitui. Mwane kivila wamba isi onze vaile mbetani ya ukamba Boniface Kilonzo ni wakuli ya kamba makwatane. Na mwonena na wase umano kenda kutuamba ya mukamba nambe. Kwitha tui united, tuinena na wase omwe. Kwitha tuanena na wase omwe kitui na uwe masako na uwe makueni. Kwitha tukuheshimiana tondo mulu mutisia manena kwa ni tukwenda ningwenda kukulia serikali itunenge support through the county governments ituisi mena maofisi na mena maofisa ma CS ma culture lakini maendete kutuete bakubi na nitwa ile kutumia maofisi yasu kuendea enhance kithio cha mukamba. Julius Mwende Mutukani mutaalamu wa maundu makonete masomo na ula okwata uneni wa mwene kivila umba wako ule ndongo isiende no kwata na nokenda kukilia kithio cha mukamba no kuisila kwa cultural centers tanzemo ya kuete ataliva ukamba kindu kila kikaelia meikalile ya enenzi iki ukamba withie na mbai cionthe ciithie na structure inyuvana nesa nikenda wiza kwithia ta mukamba na mbai situ itonya kwithia tutonya so ya kausha itu na kimo tukula za serikali nene na nini ni matwakie cultural centers kula kwithia kwithia kila mbai na kanyomba kayo atonya kwithia matonyo soma sana December cia mina cia iyo bunjo ke kamba silu cia ke kamba mota mapia makothi ya mbethi kila kindu kyoza na malio maito nikale mabondeswa na mbai bani yetekela kana makembwa na mwango su na notu kwenda county government na national government with ma support katika kutekeleza kwaka hizo cultural centers nikenda with mbai ni athinesa mwene kivila ni wakulia nenzi na muno muika maende na kwatamba ukithioki cha mukamba nda mukamba wetu ikanwe wisi katika area digital asinde mwekuyu na youth ya mwekuyu ni sikithio cho Kalenjin the same, Luyas the same, Luos the same. Cost people vaya ni mesi. No akamba tukwa tucha nondo wa kwithia tia somu kana kwikisomo. Asuno masoma ticha nondo wa kwithia tuina dini igwenda promote sindingi ekeino kithio cha mukamba. Lakini ukwida kana kaise kikamba muthilo ka exit siasane ukwete mwana ukunga round okay atwike nuko tweka motongoi akewa ni enenthi anena kikamba na leo na kikamba takatweka motongoi kube napata wakwete mwana nikenda manya luka ya nyake nikenda withia waende anesa sini wowo ni luko na twele tweka bana na nimetitwete kilala katika ambai situ tikakoma na kila mwaka tikoma na ba nikenda withia nyingine twa consult na ndio kwenda na watu titembai kwa kisomo katika national level withia na mbai tu ni kwenengwa ndaya Temimotia na kena ula emo wa tongo isa SSOI ni waweta kana vena ivango ya kuikithe kana kithio ni kiendeswa na ukenda unanzia wasukite vikie na umanya kithio kikicha mukamba utaundu kuelezea ya technical working groups ila sikwithwa na somi na andu oi mambai alama tonya kuta asomi asu tukaandika syllabus na tukuandika syllabus na tuandike curriculum with sindu ino tutonya kwisomethia na tuenda mwei wa kana mwei wa nyanya muno wethia wi musei mukamba ukwenda ciana cia kuisomeke kamba wethie no uandikithie kwitene ukethia bakethwa na ila itawa boot camp yani retreat ya muthemba ya andu kusomethia akama ka somethwa na ka desturi cia kamba
anake makasomethio na anake na bakethwa bena initiation rights cia muthemba ngulo ulo ndu mutonyo kulokesethia andu acio no manewe ibuso ya kwikata ya kungamia mbai na kunengane matao mbai na kunenea mbai ukesaithia mbai ni ya kwata vinya na nyumba ile zote ziona bila zote kikuweza na chekea ne ukololo vikia kumo kwi serikali sivikia kulikile na kwikile kana ni sia kwata mba ukithio na muno faila mbitane okamba tanzemwe ya kukile mikalile ya NNZ guripota Vilingi Mauvoo kuma vamu sinu wa mwingi kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Musaisa mwana na tuisokethia itina Mauvoo ni tuitina unenga ma utandithia na endi bethi wa bena thina wa mitambo ni tukwita uwekio nundu wa u tuyasekana munini wa governor wa county ya Masako Francis Mwangangi ula withitwe mawona nioni ma utandithia anini kuma nthi silembeta ya umiloni wa sua kwa nthi ya Burundi ni waelesi ata serikali ya Masako ni meutethesia atandithia anini kwa kuikithia maina kwa tawasio kwisila angangania maundu ma utandithia. Mwangangi anena itina wa kukusia chathi cha kuvinga mawonanio ayelesya kana nimeuvundisya atandithia anini yulu wa kuongela lato wa sindusyo ni kana kuikithia ni sietikilwa sokoni sianthi sianza. Daniel Mwongela NL Voti. Munini wa gavana kaunti ya Masako ndani na vindane ya kuvinga maonanio asu mandhila silembetane ya Afrika ya umiloni wa sua na lamethi tomataiwe nthi ya Burundi ni waelesekana avena vata watandithia lani ni kana SMEs kuvundiwa yulu wa kuongela ngalato wa sindusyo nikienda kwitha itona kwitikilika nthini wa masoko manthi sianza nasie tiyuko mina exhibition ino ya miongo 23 pesi ndo twasoma na muno ni kuongela siendo vina na kuongela value ila songwa meta value addition ni kana siendo zito siembwe sie competitive kwao ningwenda kwazia tiisioka ndi yaito ya Kenya na tiisioka ku ya Masako itio kwate yani ni kana siendo ino ti connect pamwe wezethia apanyi biashara maitu in future maithi any exhibition siendo sione sia mbwasi sia tho wawiulu ni sia mbwasi sia quality ulu na isio ni sia mbwitona kwa mituke na itona kwa bei ile tono tedia no maito. Kitumi ni chumunini wa gavana walesekana serikali ya kaunti ya Masako yuni kwikia walani we mwana wa kuvundisya atandithia onthe alanini yulu wa usauvya na utandithia wa siendu sionthe sianza undumu na kusiongela ngalato na ingi kuendea na manenga maumanyisyo ala mailite. Ndocho senyo kwangelekani kindu ta mavisa methi makawa muno kana makawa anywhere within Machakos County kana kamba na wao yona mundu atwaite South Africa atwaite mthino ingi cia mwingo aikito yi ipaka olangia thimburugwa kaindo kai ni naita mbesa mbingi almost 100 times mbesa ila wawieko kwa exploitation isu ni yote uthi contrast twasioka ku ya county ni yetu ya Masako na chuo icho kitumi kinene governors mbozi ya timu eno tuke kuno nikana tisioke ku ya titikeke nesa nikana ando maito membwe mathi utetheka na mbesa yethe wa mubuko na in the process mbesa ziemwe mubuko mayile la lumesane kwezela mbesane isu ni mawonanio ala maetie nthi sionthe cia ilembeta ya umiloni wa sua ala metaiwe nthi ya Burundi na maunya muthia kwi umunthi ala meku ni matungie muvia nundu wa undu methiwe makuna biashara ku na ndiasia alangi matanoka nitiende na ipanga nikana next time tuete timu nene na tuete mundu yeyote ala membwe mayenda uka kuthi exhibition ino na kutasiendo sio na ninguongelo ndungi nasie ninona pe umuhimu munene wa kwimbwa na exhibition sino na kuthi kwalania mathowano matewe ti lazima tembwe teithi nthi sianza kana teithi ku ya national events ona Masako within Masako no tionenania na department na tinenania na governor tikana wezethia nitwaisia kana pe undu titona kwithia baada ya every 2 or 3 months nitembwa na exhibition within Machakos County nikana tiende create even market among ourselves. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kumava kaunti ya Masako.
Munini wa Musumbiri Gathi Gachagua ni wakula maminista maikatele mweni kula sia mawoni ila inona nisi odhukumi wona wa serikali nene. Aine nane wa makuli ya madhukume wia wona kithito leo ni taku ya nisi wito wa serikali ya Kenya Kwanza. Gachagua oenge wa dhingilila kwa siakana maovisa anene serikali nene maelite kuikonia kuika ula wailite kuikwa udhukumini wo kwena na wia ula manengeto ni Musumbi ayasi kana kula isi ya mawoni no sosia weta kana Raila Odinga ni woka sinda osa kwa nini vitu wa mwaka wa 2013 na wa 2022 na undwa ethiwa na kuwa uni mailite kumona na kula sia mawoni na maithuko mamwene nthi. If you listen to these people who are making noise, wewe utakwama. Kama mimi na rais tungesikisa hii watu ya kelele, hii Kenya ingesimama. We just ignore. Wewe una focus pahali unalenga. Wewe umepewa kazi na rais, wewe lenga hapo. Watu wanapiga kelele hapo, wengine just ignore. Wametoa ati opinion polls. Hii watu the same people. Walikuwa wametoa opinion poll 2007 wakasema Raila atashinda. Alishinda. 2013 wakasema atashinda. Hii ya 2022 wakasema Raila atashinda. Ignore those things. Hizo vitu hazina maana. The same opinion poll inasema ati mahasala are disappointed with President William Ruto. The same opinion poll inasema the most popular party ni UDA. Now how come? It's a contradiction. Kwani nani kiongozi ya UDA? Ni nani? Si ni president? So if UDA is the most popular party, then how come the same opinion poll is saying something different? Let us focus on what we are doing. Ourselves, we have never been persuaded by those opinion polls, and we are not about to start listening to them. Let us ignore and just focus on what needs to be done. And our job is well cut out. The president knows where we have come from, where we are going. Na muthetu ilika mutongo imathao nene kana nthini wa mathao ma kusindania kikombe cha UEFA Europa